senggeru me parasahan bilu senggeru me kahalan me dem lahat paluhan bilu lu niki kaam dalam lahat basilan kitebi atau akan lu niki kitebi si luasan basilan dem lahat Pilipinas niki atau akan si sedi lahat pinte luasan lahat Pilipinas. Siga pikam bakas mag-subscribe si News Yakam Basilan TV inin bilang panabang bikite tebok bikite subscribe sedia wayan. Untuk demikian nendap ke petang bi mag-like para tahatiku bang piangan ka am bakas mamayaman video te tabot bi sampai waktu pamisaraku pa itulay. So me ini alugan ta me hati bi setengah dem lahat tebi atau akan ini nilai gantai ne tapanabangan ku kaam kadari kaam ko itu open ko itu miaan pag-comment bin si waktu ko itu lay padpad niya waktu te niya janan waktu ko itu gak bisi waktu te samiaan baya ngahati kahalan di bang ini ne samiaan kahalan bilay. Balikku semoga pe bakas mag-subscribe selu tebok kombina kita subscribe sedia wayan ganta yani panabang di News Yakan Basilan TV supaya pa eka yani nulig subscribers ten supaya eka makahati YouTube channel ten bi. Jadi kita ku komen ya mian inanan balik si Rodli Askalul atau nya Kamali atau bang ini ya ge pagua komenin pemante ko si di cellphone bang pagua game komen bilet ya ge pagua tu si ini patuhan te ini. Ban Kuala Lumpur. So Kuala Lumpur lukaan sehingga rumah dulu si hatu nega lockdown bang sei paglay te deluhin lockdown pe ko itu hatu nega. Tuan teko bang sehingga ne an parasan mi Kuala Lumpur yan. Bang enggak nek kisen lockdown bang ini. Sini Mang Iraji yuk pindah delete satu balik. So salam doa si Nizwan di sini kan Nazwan Nazmin si Mang Iraji si Rodli Askalul duk si mesan 2 pega tapag komen lu salam doa si kami kemon mudah-mudahan di alem parasahan ten bi kemon di alem hap kemon paras anu ten bi gane ini. Demikian nen si me lan loka am hinamos lenganan ka maya so lagi kita kukan aktu komen si Diban Aharun aku tuan nyesep ku kinasahan ku si Saudi normal berong ngisep do.
Si Diban Aharun ngisip kinasane ko sa Saudi, salam doa ko sa mga Saudi. Tiyan ikan yang ngisip kaam. Si Najwa Nazmin. So ko itu Kuala Lumpur kelin mas sobrang pipen yang bandeluin ka lockdown nen. Mas sobrang ko gini sa tapag trabaho atau sa ingge. Pagi bang sobrang mandeluin makna kita tapag trabaho, pedeluin tapag trabaho pisab. Si Nur from Riyadh, salam doa asmi Riyadh. Sa mo ninin maknanin maka-subscribe ninin si mangga lupe dasa kay patanon bikite. Magsukol si may followers ko si Facebook kene miaan nga si inebinin. Steady may man may balita te, gejo mo may man balita te bang niya sa miyaan waktu te mag-live. Paabot na kite ko ito si Facebook 20,000. So 20,000 bisan niya lay dumen niya ka nasa puat manama. 20,000 lay yakan ni Kemon, alhamdulillah suporta doi Kemon suporta Kemon si news yakan basilan TV inin. Semoga nen miyaan gabisan hatu kita makaedo bisan 10% si followers si Facebook to si YouTube begitu si YouTube inin bahu labi kita dangibo nggak bisa kita ngabot 2,000 malahin 20,000 ne tuh gak pebisan kita ngabot 2,000 talam apa bidaan nen. So ini napas kun ko itu bang sehingga ini followers te malali tapi itu si YouTube pigi bang betu mag live gitu para gese taamban duk para dambu aja pag live banten para dambu aja gini kita mag live double Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman ta'ala luk labi azman murah-murahan ket pemadin siki labi kan doa kita bi doang kesenjangan latan bi amin so amin ka am si doa alam buat mungkin tabinin bang pengen kita bi kemon jale mas Allah taala luk murah-murahan di ruang kita bi rezeki yani ge maka sase o si pag dunya tabi ge kemon rezeki ini makahap ne waktu rezeki ten rezeki maka cikite kita bote magibadat si Allah taala. So murah-murah kita nurungan ini labian ini pag ibadat si Allah taala. Balikku si mega maka sini nih Nur si Diban Aharun salam doa sikam si sinapinin tege kita ku Nur bakas nih salam doa sikam si me kabagayan mapahadir lo support si kaam te mapahadir kita si live te matuuhin gagi kita pag live si Facebook pag bang live kita si Facebook ko semua live kita si YouTube nag kadobolan ko si MB gay kaya te mag double pag na estimate natin kulang do MB ko ito lay kapegalo oh. Si Nazmin tilaw ni pasal pag ni ko tilaw ni pasal
may MILF. So MILF-in ko ito, so may ang trabaho rin, maglisin ko pende delem lahat. Kaya mon ge masurendelin na pente pihare. Sigyeore pente wang ta sigyeore. Bang manungkain pente na niya waktu taabot di malas ko pende. Taabot di malas bang manungkain. Pente bang sabigi sinungkaan na manya. So may ano resi kita ini story resi kita hin. Magawanan bakas ne ano te masih kita mag-request balik wang senggay din tapa surrender hadja para gi kas asim ibang saten pege pong pemante bang pinapate isa magtaos bang piti pinapate bo pente mendo sa pipatot manamal hadje bang girup sa menungka pente na mat na sa surrender para duk hadja sab sige kas asi pesan duet bang saten na ika masige takole bang manis na pang nandunong ka gibaya pasigyo gibaya sa man hinatul gibaya inuntol sana may bakas may isure yan may bakas pag-read din so kapian tanto ta confirm ti manamal may bakas nya may pag-istoryahan de may under issue si tinged may MILF aturo sanduin makahati sa bisat may isure le para gay sa ano kayan kita makabayad siya para binisa. Gay masih kiteko. Gay masih kiteko under komenin hatu isa batawag niya. Manti ko to serge pa bang may kito. Bangga tatabang kam tabang subscriber bang sa kumain tapag like kan tamban mapangay tanto ang dito ko di kat katangay kaya para tapi pasek kali sa taman si story ng sa inyo magsukol si may mapahadirin si may makatabok subscribe sin makatabok like mo magsukol si kami kemon demikian nen magsukol te si may manabangan kita mag-share dok mag-promote sin nene channel ten supaya imot-imot pa langkat o imot-imot ngikang ngatawahan YouTube channel ten bi ko bantuk pandokan ko kapigi ngatawahan ne mismo may followers ko si Facebook ini kapi masige ngatawahan ne tandaan din 20,000 na kapisan kita ngabot 2,000 matus ininin kulang manama kapan kun bisa sa dan tenga bang sengge ini tapi itu para bisan kapag live kita mau kita tu magsukul balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.